Tak naša stavba pokračuje. Tu je prameň Hrona, skade vyviera Hron. Chmarocký viadukt. Tam vzadu sa buduje stanica Telgard. Tu je oporný múr medzi viaduktami. Tunel Kornela Stodolu. Stanica Telgard penzión. Telgardský viadukt. Tu je východ z tunela Kornela Stodolu. Naša vymyslená galéria a Palcmanská maša. Vzadu je stanica Telgard.